Я вітаю усіх, хто апынуўся побач, няхай з іншага боку экрана. Гэта азначае, што добрай кампаніяй мы распачынаем рух наперад у мінулае. Спярша скіруемся ў даўнішні раён Мінска, Лошыцу. Далучайцеся, прыспеў час выпраўляцца ў дарогу. Менавіта тут базуецца фальклорны ансамбль «Шодрыца». Будзем разам вясну гукаць, я да таго ж распавяду вам сёе-тое з мінулага былой вёскі, а зараз раёна сталіцы. Надокучила зима, теплые валенки, хочется уже тепла, песен птушек звонки. Ты уже, зимочка, надокучила, снегом, холодом нас замучила. Збирайтесь, молодицы, да сдымайте рукавицы, у ладони бите, весну красну зовите. Поможи нам, Боже, весну гукати, заради Божа, жито колосистые, ядрыстые. Хоть один колос, ты нам весь голос, хоть одно зерно, ты на все гумно. Благословимо тебя, весно закликать, весно закликать, зиму замыкать. Зиму лютую камору, весно красно на улицу, на тихое лето, на буйное жито. Благословимо тебя, весно закликать, весно закликать, зиму замыкать. Як мы любили с тобою, Ваня, ты разошлись навсегда. Аня, вот первый раз у тебя было очень круто. Вы записали? Ну, сейчас узнаю. Записали мы первое? Нет, мы не записали. А завядёнцы, праз пэўны час пасля нашых вандровак па краіне мы сустракаемся ўжо тут, у сталічнай студыі, з мэтаю аднавіць добрыя адчуванні і ўражанні, канешне, паслухаць даўнішнія песні і паназіраць за абрадам. Гэтым разам ад'ехалі мы недалёка, але тое, што ўбачылі ў межах сталіцы, годнае, каб людзям паказаць. І яшчэ з адной з пачутых песень на вашых вачах будуць адбывацца пэўныя трансфармацыі, дзякуючы аранжыроўшчыку Сергею Сухамліну і спявачцы Ганне Шаркуновай. Спярша крыху пра яе. Аня Шаркунова, папулярная беларуская спявачка, нарадзілася ў Пінску, скончыла Беларускі дзяржаўны педагагічны інстытут. У 2005 годзе распачала супрацоўніцтва з прадзюсарам Уладзімірам Кубышкіным. Брала ўдзел у шматлікіх тэлепраектах, фестывалях і конкурсах, у прыватнасці Еўрабачання, Славянскі базар у Віцебску, Песні мора ў Севастополі і іншых. Ой, гарбічанька, белалічанька, цёмная хваля з-пад весла, як мы кахаліся, да не пабраліся, дорожка дзёрном зарасла. Як мы кахаліся, да не пабраліся, дорожка дзёрном зарасла. Голос милага, незрадлівага, нежна клікаў мяне ўдаль.
Звенел за хатою, травою мятою, подаровал журбу и жаль. Звенел за хатою, травою мятою, подаровал журбу и жаль. Агу, красна! Приди, приди, ясна! Приди, приди, красна! Принеси нам збожжа, принеси нам красок, Каб нам звить вяночок! Мы весну чакаем, мы весну гукаем, приходь, весна! с ручайком бурливый, с речкой гаманливой. Приходь, весна! Першы ўспамін пра палацава-паркавы комплекс Лошыцы датуецца 1557 годам. Самыя яскравыя старонкі гісторыі сядзібы звязаныя з Прушынскімі. Яны сталі гаспадарамі рэзідэнцыі ў 18 стагоддзі. У тыя ж часы быў перабудаваны галоўны дом, з'явілася шмат гаспадарчых пабудоваў, упарадкаваны парк. Яшчэ пры Прушынскіх сюды прыязджалі многія вядомыя і ўплывовыя людзі, а сама сядзіба лічылася вельмі багатай. Гей, вясна, маці! Хадзі песні спяваці! Песні спяваці, ў карагодзе скакаці! Гей, народ, збірайся ў карагод, каб сонейка ярко свяціла, каб зіма лютая адступіла. Вясна ходзе ў двору, вясна ходзе ў двору. Няси ключ за собою, няси ключ за собою. Зиму замыкать и зиму замыкать. Весну отмыкать и весну отмыкать. Весна ходи в двору, весна ходи в двору. Як вам бадай вядома, вясну гукалі пераважна дзяўчаты. Яны выходзілі на самае высокае месца, каб быць бліжэй да сонейка, і спявалі песні-заклічкі, ускідваючы напрыканцы рукі ўгору з адпаведным працяглым воклічам «гу», які быў скіраваны на тое, каб абудзіць зямлю ды прыроду. У нашай студыі зусім не сонна. З запалам працуюць над запісам песні Сергей Сухомлин и Аня Шаркунова. Аня, все нормально, давай попробуем записать второй куплет. Мы первый оставим, а запишем сразу второй и пойдем дальше. Потом, если нам вдруг понадобится, мы вернемся опять к первому. Хорошо? Конечно, давайте так. Да. Давайте, да. Любили с тобою, Ваня, нам соловейка щебетал, а зоры свысока святили. Згадай, что ты меня не казал. Давайте еще раз, пожалуйста. А что, мне, пожалуйста, что, все, что хочешь. Так что переписываем? Так, там вот с этой строчкой как-то она... Можно я послушаю ее и пойму, что не так в ней? В принципе, здесь можно поимпровизировать. Если ты хочешь здесь поменять метр один, ты можешь это сделать. Эй, вясна, маці, пойдзем песні спяваці, песні спяваці, у карагодзе скакаці. Гей, народ, збирайся ў карагод, каб сонейка ярко святила, каб зима лютая отступила. Ох, глядите, кто едет!
дівчати, сядайте на воз до мене, я вас по всьому Мінську прокачу. И никуда мы с тобой не поедем. Во, у тебя воз маленький. Бери вот лепить Татьянку. А никуда я с тобой не поеду. Няма у меня настрою. Садися, девка, на воз до мене, нічого не поможе твоє плакання. Стоять коні подкованы, подганашек подогнаны, садися худшей. Стоять коні подкованы, подганашек подогнаны, садися худшей. Я же ж могу с тобой садиться я. Коли я так коней доковала, дякуй тебе, родный татка, что жили с тобою, ласковори не буде. Дякуй тебе, родный татка, что жили с тобою, ласковори не буде. Я же ж могу с тобой садиться я. Коли я мамки не доковала, дякуй тебе, мамка родная, что жили с тобой, лагодно бори не будет. Добрые люди, слухайте меня, с этой девчиной щастя не мне. Будешь жить землей исправно лепей, будешь жить за паном лепей не будет. Будешь жить землей исправно лепей, будешь жить за паном лепей не будет. Стоять кони подкованы, подганашек подогнаны, садися худшей. Стоять кони подкованы, подганашек подогнаны, садися худшей. Эй! У 1877 годзе маёнтак Лошыцы перайшоў да Яна Любанскага. Менавіта пры гэтым гаспадары сядзібна-паркавы комплекс быў прызнаны узорным для свайго часу. А колькасць шляхетных гасцей значна павялічылася. Апошнім уладальнікам Лошыцы стаў сын Яна Яўстахі. Тут ён жыў з маладой жонкай Ядвігай. Ён замаўляў расліны з іншых краінаў, сам ладзіў эксперыменты па іх скрыжоўванні і вырошчванні на адкрытай глебе. Гісторыя гэтая мае сумны фінал. Ядвіга памерла досыць маладой пры загадкавых абставінах. З 1988 года Лошыца, сядзіба, якая атрымала статус гістарычнага помніка архітэктуры і культуры і знаходзіцца пад аховай дзяржавы. Каждый месяц понад лесом ходить, хлопец за дзяўчыны, што з вечора ходить. Не так за дзяўчыны, як дае хаты, сукне у акенца, каб не вчула маці. Не так за дзяўчыны, як дае хаты, сукне у акенца, каб не вчула маці. Двери адчыняла, цяженько вздыхала, двери зачыняла, плакала, рыдала. Ты не плачь, дзяўчына, бо твоя прычына, каб ты разламала, дверь не адчыняла. Ты не плачь, дзяўчына, бо твоя прычына, хлопца молодого.
сталічным раёне Лошыца натуральна з сапраўднымі коньмі складана, таму Шчодрыца адшукала арыгінальнае рашэнне. Іх конь надае асаблівы каларыт і добры настрой усяму святу. Мы вернемся ў Лошыцу пасля таго, як зазірнем у студыю гуказапісу. А зоры свысока святили. Да? Нет? Да? Молодец, ты умница, все у тебя хорошо получилось. Сейчас. Сделаем еще дубль. Ну, в общем, уже туда, конечно. Чтобы это как-то неуверенно прозвучало, да? Я не совсем понял, куда ты уводишь крайнюю... Я увожу. Шабятал, шабятал. Весна красна, а зима хороша. Гей, гей, а зима хороша. Кидайте сани, берете колеса. Весна красна, что ты нам принесла? Гей, гей, что ты нам принесла? Я принесла хлопцам покийошко. Хлопцам покийошко, дівкам по виношко. Гей, гей, дівкам по виношку. Весна красна, а зима хороша. З Лошыцкай сядзібай звязана шмат цікавых гісторый. Адна з найбольш загадкавых легендаў пра Ядвігу – жонку апошняга ўладальніка маёнтка Еўстахія Любанскага. Распавядаюць, што неяк уначы Ядвіга выйшла з дома і накіравалася да рэчкі, а зранку яе знайшлі непадалёк ад перакуленай лодкі. Яна патанула. Па пэўных меркаваннях Ядвіга закахалася ў маладога хлопца і вырашыла скончыць жыццё самагубствам. Яе пахавалі тутакаш у Лошыцы, у рымска-каталіцкай капліцы. Кажуць, што несупакоеная душа жанчыны дагэтуль блукае прывідам па радавым маёнтку. Ой ты калина, ой ты малина, ой ты червона ягода, як ми любили з тобою, Аня, той разышлися навсегда. Як ми любили з тобою, як ми любили з тобою, Ваня, нам соловейко шебетав, а зорі з висока святили. Згадай, що ти мені казав, а зорі з висока святили. Згадай, що ти мені казав, а я ж на тебе се довіряла, моя дівчина молода.
пригорнуся. Асаблівую сакральную роль у абрадавых дзеяннях адыгрывалі птушкі. Менавіта яны мусілі прыляцець з выраю і прынесці на крылах вясну. Таму і вабілі, заклікалі іх адпаведнымі рытуаламі. Пеклі з цеста ды падкідвалі як мага вышэй, выразалі з паперы і вешалі на дрэва на самыя верхнія галінкі. Третий куплет у нас это завершающий. И вот на коде придумай что-нибудь интересное для того, чтобы кода не была обычной. Сам полюбил себе другую. До кого я прихилюся. Ты можешь спеть, например, «До кого я прихилюся». Мне не хочется. Сейчас, еще раз. Я могу сделать, но мне не хочется. Сам полюбил себе другую. До кого я прихилюся. Вот, и неплохо. Записали. Завершили заклікаць вясну ў старажытным лошадскім парку, а тым часам наблізіўся да фіналу працэс стварэння новага аблічча народнай песні. Слухайце «Ой, каліна» ў выкананні Ані Шаркуновай. Я ж прызначаю вам спатканне роўна праз тыдзень. Разам паедзем у вёску Новіны Бярэзінскага раёна. Працягнем знаёміцца з веснавымі абрадамі. Завез меня далеко, закрутив гори щіль.